manenge bia te ye taki take ke ma ya muta ki twijfel Twijfel. I twijfel na twijfel yum taka nga hiati na diskana Christus Ja toch. voilà maar te taki dis ya Christus donc ki ma ba we so sama taki ma pas ki vitaka Christus why do sap taki dis ya Christus come on Exxon taka ya mi bala bia kon why do sap vitaka Christus why do sap vitaki data Christus yes, daarom ik heb het hier twijfel. Kom je actie, no actie maar zijn. Zo toevallig ga je hier. Ja, bus kon je sama. Oké, no actie. Dit is jouw koya, toch? Anga sa de jouw koya. Ik sa de jouw koya. Ik sa fu. Oké, doe dat in de boto. Je bent de bus kon je sama op zo'n volk hier bent. A bus kon je sama hier bent. Dat is zo'n toevallig hier bent. Clifton, kom, Clifton, ja mi bala, isabi, ja mi wabi fute ko pesi baka ike de kouna gonta kubia, ya wa kounu, daarom eke me takanga yo eke manenge bia. Ya wa kom le isi wasangi, kima bukuf inkoni ngantui, kom soli, fa, wide piki fuka du mumbi, kom soli, kim inkoni ngantui, yo soy Clifton. Exxon, mo soy Exxon. Ye, kim wa fe ifi minute fi, lees. Quem como negan twee ver twee. Easy. Misa kona da passi voor heel die groot tapu. Easy. Voor dat ede je moest de tranga. Na ya, kone dava eta kange man pikim. Taki mi man pikim yo bona pasi ku higonta, pa pasi ku higonta puna te yogo sibi. Yesi te yo dede, yo sibi. Lazy. En sorry you stref je lek man suma. Exxon soli se fek wa manenge. Ye a baybale solu fam solu se fek wa manenge. E fu maxi taki fa ye solu se fek wa manenge. Ya wa antot kim. Faso. Juma voorbeeld. Zij me ke to manenge bia. Im abibi baini. Hey, pai gombala. Moitori. Ai go tok sana nefi. Exxon, kokomoko sube. Yes, abala for me action. No, give me one A. Yeah. Abala for me attack if say they make ala de profit weti. Okay, mi bala. Moitori. Say they make ala de profit weti. Pay attack de profit weti. Bring it out. Dat na ma frank ni action. Aliki poku, aliki nyons, aliki alasani. Opa sanya. Kami aliki de sanape, kami yen, aini de sanape, taki ala de masako kadu. Dema weti. Okay, ya mo kwe mi bala, ya mo kwe. Okay, look ya, na Bible. Ye bi ben na Bible. Orji. Okay, da komi soli wa profeti aina Bible dem pe kimi. Efu aweti, efu abaka. Kima go kufi op 30. Yo soli wa isabi yop na wa profeti. Kolu kuso tu kleur yop de mi bala. Ye? Kolu kuso tu kleur yop de. Lazy. Yop 30 ver 30. Miskin buba. Yop taki en sikin buba, sa sikin buba. Asania. En sikin buba. Blaka. Sa yop taki? Blaka na mitapu. Lazy en baka. Yop 30 ver 30. Miskin buba de blaka na mitapu. Yop taki en sikin buba de baka ni en tapu. Yo como pana taki ala de profeti weti. A de son de keliki. A de son de keliki de go taki de profeti weti. Look ya. De ki udisi. Hey, de ki udisi. De taki kreste sa wetman. Ma Bible solu taki kreste sa baka man. That's right. A Bible solu taki de piki fu Israel wa wana profeti en de piki fu Israel kleur baka. Kima buku fkine se stoi. Kom soli a fosi sa masagadu meke. So tu kleur abede. Yo soli mi bala. De rustig mi bala. Lazy. Geen as 2 ver 7. En mastragado be meki man suma. Kadu meke manenge mansama. Lazy. Como to fuda doti fuda grom. Como po fa doti fa gom. So tu doti na mo vruchtbaar doti. So tu doti na mo vruchtbaar doti. Baka doti. You see? Give me Hooglied 1 vers 1. Kom je solide profetie dat je takjanga in bala. Give me Hooglied 1 vers 1. Dan moet solide amo wees konu plus profetie sabe waka gon tap.
Lazy. Hooglied 1 vers 1. Kamoro pun singi, disi de fu Salomo. Amo pun singi fu Salomo. Hey, mi bada hier fu Salomo. Hier fu Salomo toch? Kon lu kuso tu kleur Salomo de. Jompo kwa fei. Vers 5. Mi plaka, mami mooi. Sa Salomo taki. Mi plaka, mami mooi. Sa Salomo taki. Mi plaka, mami mooi. Joshua 6 sa Salomo taki. Mi plaka, mami mooi. Joshua 6 sa Salomo taki. Mi plaka, mami mooi. Hey. Ala de profeti van Bijbel baka. Ana weti man. So de keli kele luta ki de profeta wet man. Ma a Bijbel de luta ki de profeta baka man. Hear me bala. You know a profeti, you know a profeti. Ma sayum du. Sayum du puton atutu profeti. Atutu. Ya wa profeti. Donc, ma puton wa profeti. Wa san dene en baka. Sayum du. Go soli sayum du puton wa profeti. Kima buku fu. Kima buku go eerst na Amos. Go Amos. Kom soli mi bala. Go Amos 3. No, Amos 3, they lazy. Amos 2, 11. Lazy. Amos 2 vers 11. En mi ben oppo man picking leki profeti. Yes, you got to open uma pike ke profeti. Lazy. En u jonge man leki Nazareër. En u jong uma eke Nazareër. De Nazareër ben abi uwide, ben abi dret. Eke fayaba dret ja so. Yes, they go a locks, they go so de kelitira de tegi im kote. No, iti. Lazy. Suma ano de so. Israëliet suma. Yesi a de so Israëliet sama gadu kalu de Israëliet. Yesi una de Israëliet. En comme solino fu de wan tu profeti saimdu. Kima buku fu en koningen baka. Comme soli. Comme soli mi ba. Hey, misabitaki yo ye confused. Yo go ibalitaki hey faka taki ala de profeta weti man. Ma tidei miti anga de tu. Weti dei mitanga de tutu. Hey, imitanga de tutu profeti. U soli fa de profeti da ina Bible. U soli taki de na baka man. De geliu. De mishiyu mishigadu. De mishi de bala pumia mishigadu. Ye, sa Bible otaki. Lazy. 1 Koningen 2 vers 2. Lazy. Misakona da pasi fu heri grontapu. Lazy. Fu dat ende yu musu de tranga. En sorry Israël vile kwa mangsuma. Im soli se fe ke masama. Fu de wan tutu profeti, im soli se fe ke wa masama. Kolu kufaye soli se fe ke wa masama. Lazy. En hori da plekti ki masra yukado. En yum holi a plekti fu masa yukadu. Agadu fu yuwawan, agadu fu Israel wawan. Ana agadu fu ala folak. Gadu na agadu fu Israel. Lazy. Fu waka na hem pasi. Im waka gadu pasi. Top, koluku sana pasi. Holi agogo sana pasi. Koluku sana pasi. Kima buku fu salam. 119. Blessing fu da suma disi no bori hem srefi. Na ini da pasi disi de waka na ini da wek fu masra. A pasi e waka aina wet fu gadu. Te e waka aina wet. Ye do de wet fu gadu da ide na pasi fu gadu. Fu to wa tutu profeti yum dai kombaka na pasi fu gadu yum holi de wet fu gadu. Yembala de wet fu gadu yum holi. Kombaka na koningen ye mi bala. 1 Koningen 2 vers 2. Oké, mooi want de wet halen. Heel rustig, lazy. 1 Koningen 2 vers 2. Misakona da pasi fu heri grontapu. Fu dat ende yu musu de tranga. En sorry Israël vile kwa mangsuma. Pa ye soli se fe ke wa masama te ye waka na pasi fu gadu. Lazy. En hori da plekti ki masra yukado. En holi a plekti fu gadu, lazy. Fu waka na hem pasi. En fu hori hem web na hem komanderi. Na hem krutu. Na hem koteki. So leki da web fu Moses ben skrifi kaba. Yesi fu waka na pasi fu gadu yum hole wet. En komanderi en tusakadu etaki mi bala na kwe koyere mi brada. Oké, wole isi wa wet. Ima buku fu nummer 15. Woki wa wet mi bala. Nummer 15 vers 38. Give me. Wo soli de wet. De wet no tanga. E fi lobi gadu, de wet aki aba gadu, una itaki aba weti man. Sama do asanyanga umbala. Suma do asanyanga. Ade wet ma do asanyanga. Okay. Daf say de meke woko bali taki gadu na weti man.
Noiti. Daarom met ik actie. Zij de met aan de profeet wet man. Je ziet, maar die de nou solitaki. Nou solitaki, nou een profeet in de Bijbel bij de wet man. Ana de profeet die baka. Lazy. Omdat de koluito. De koluia. De profeet aan wet man. Je mi bala. Nummer 15 vers 37. De wet. Go. En matra ben taki ki Mozes taki. Piki dem piki voor Israël. Isa bubele zijn die 1 Koningen 2 taki voor doe de wet voor kadu ik van Mozes be commanderen no kadu taki ki Mozes ja voor taki ki de piki voor Israël voor taki ki yo lazy En taki ki dem manga yo yang bala lazy en taki ki dem voor make one song na da kapapisi voor dem cross. voor make one song na sanya nko ya sanya na wa wet this ya na song lazy Dem nanga ala dem bakatem piki. ataki yo na you baka ten picking ala de picking for you you picking make a picking mon poti asania na wa wet lazy En dem support you one strepi voor blauw na da kapapisi. to poti one strepi for blow look about strepi ya this ya impoti say de make on wela asania autaken yeah En als dat je one strepi voor denki te unluku na hem voor membre. Voor ala dem wet voor masra. to wela asania da we membe o se fi fala de wet fa gadu fu Abraham Isaac and Jacob gadu fu binanga lazy En voor doen dem. and for do them for do the wet lazy En voor uno suku na baka eigi hati na eigi ai. for asuku baka o egi ati anga o egi ai dati ba o waka o egi bak seli baka ko yes autaki Leki fa ben 20 voor hori. eke fa ube 20 fu Leki fa ben 20 voor huru eke fa ube 20 fu huru ube do sondo yesi teina wela sanya so teina wela sanya to da bijvoorbeeld mitoka da efunya wela sanya dam shiwa uma da me go supenta ka uma ya so me supen fu chago tapu na huru me huru makaduta kitemi wele da me baksela wet fu kaduta ki hey nya bi me uma mitoka nya ma huru ifusta mbala kime ifusta ibala hey abrada fuja so mi te true prophet ibala anemar fi yum fika baka sana ne fi brem inemar yum fika baka lukala de bala fi ana de bala fi de ade bala fi de ye wokiete wa wet gona buku fu Leviticus wo solide wet brem Leviticus 19 dai lees ik vers 27 28 o solide wet fukado keli kina o solide wet fukado keli ki oppoliu keli kina wet maya keli kina moni fi da fa no do yesi lazy Leviticus 19 vers 17. Unosa abi hati brown na tapu umbrada. Leviticus 19 vers 27 Leviticus 19 vers 27. Unosa koti wiwiri voor hede lontu. esa gadu taki de pro weke profeti wa mu koti we de wilo tu pie dem taki pie mele ke Michael Jordan wa mak pie de na wa sondu lazy E voor krabu dem huku voor barba wa buru. mak pi ubaiba ta be mele no wa de profeti apa ike fa ya ba ya ika leine moi ma ya mu pie mele ke fa de so ye borstele fi wani ye fi kan lukala de bala kumya ta wa fi ka du fen ta wa koten pa sane pata yes ya bi afars gel ku manengelo na umalo fa ye saban manengelo mbala ay ya manengelo fa ye saben ay abia baiba au ma wana ai abi na manenge abi yesi so ye sabi wa manengelo daron daru takia baiba ufika ina wa wet lazy Unosa koti skingi dem de suma. wa mak koti sikingi de sama sabite sama pu de da tapsi da ta sama e kabu de wen bro pu ta sama ipi de sani e de koti gado taki anoma lazy E voor meki marki na skin. wa mak meke mai kausi ki poti tatuage de sande kunoma e awet etake mi bala bueno yesi datina wet datina de wet adeite Mi de masra. yesi datina de wet awo ya awet sa de tide no gimle Exodus 20 ye awetja atis yana tide awetja de sai mak dwanga sai amak do o le sa wet
Exodus 20 verse 8. Membe na sabadei fu Membe asabadei. Kadu taki membe asabadei fe. Isapsa asabadei. Exodus 20 verse 8. Exodus 20 verse 8. Yes, akadu taki. Membe na sabadei fu Holiem Santa. Membe asabadei fu Holiem Santa. Akina dei fu kadu. Im Holiem Santa. Lazy. Yusa woroko 60 day langa. En tu ala yu woroko. Kadu taki im woko. Depi kife mu woko. 60 day langa. En tu ala en woko. Lazy. Madi fu seibi day de na sabat. Fu masra. Du fu seibi day na sabat fu kadu ya mak woko. So tu day na eerste day fa wiki. Sunday. Mooi zombala. Yesi. Dat wordt teli. Sunday, Monday, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag na 7 day. Ja, mak woko. Yesi, maar ai begin verder neti, want hij begin na mofu neti, want hij na begin midi neti. Ik sa de wet malelio. Want hij begin na mofu neti. Ik tide de isha pese dungu, isitaki ina ishi somo a pese dungu, da ade begin atade begin. Yeah? Dus de eerste aneti a mofu neti a sabat begin, committee tide. Da mofu neti baka da sabato kaba. Ifu stami bana? Listen. Verse 10. Madi fu seibi day de na sabat fu masra yu kado. Listen. You know musu tu ini wan woroko. Tapura gay dati. Yamak tu no a woko na ade yaso. Listen. No you. If you man picking, if you uma picking. Listen. If you man dinari, if you uma dinari. If you make, if you da frame ka suma disi kom tang na ini yu portu. Ataki no wa sama fiyo sumum du ini wa woko ya bi piki to de piki fi nom du ini wa woko. You vrouw nom du no wa woko tapa dede. Yesi, ma dede fayo nyang. Ma sama aksuta kida fayo nyang. Yesi, yo meke you voorbereiden. Yo meke veda, if je meke donderdag. Isap sai kadu. Ye baka ifisi. Anga yu kwaka, anga yu podosi. Ne nyanka. Wakodo de igigadu bia. Na sande tanga gi a people fubia. Ifu stami bala. Daki kadu taki. Wole isiki sa ya magdumo. Gim Nehemia. Wole isi. Nehemia. Au taking. Ama ukalem. Gim Nehemia 10:31. Wolu kusai no magdumo. Yesi, una Bible we lazy. Una ibali balanga mofu. Hey, you save saduento. Te kwa de bala fi. Yesi, you saduento. Ne we solita ki yuna de profeti. Wa de profeti. Lazy. Nehemia 10 verse 31. Lazy. En efu da folu kufu da kondre sa chari. Gudu efu nyanyansani fu seri na da sabat day. Yesi, efu de folu kufa konde ocha kudanga nyanya koseli. Donc, de folu kuno na de snezi de Hindustani de seli kuruntuta. Luku no de wenki fu de opota. Ya mak bai tide. Ye abei balo take. Lazy. We no survive them na da sabat day. Ya mak bai na kina de ifugadu. Asaba de ifugadu ya mak bai noti. Lazy. Efu wan sant, ofu adewa santa day. If you want data Santa de ifugadu, ino mak bai next. If you stami bala tide ino mak bai. Wolu kusaya mak du tide mo gim Exodus 20. Dus tide isabi ya mak bai tide. Te as net you imak bai baka. Ye? Mbala ko joinu. Pong woleli you awet fugadu. Woleli you fude a prophet if sakadu wani fide. Ye mbala? Lazy. Exodus 16 verse 23. En abentaki gidem taki. This is there is a masra bentaki. Tamara de was Santa Ros today. Tamana asabade ifugadu tide na asabade ifugadu. Yes akadu taki. Ki masra tide umusubaka san uwani. Yes, the sposa asabade ido na yo baka saya bifano yo baka yufisi yo baka yo efuna baka bana yo baka fano cook yo baka in lazy. And body san uwani. Polisa you wani fosa kina de ifugadu do. Lazy. And sandisi tang abra ukan kibri teleki tamara. Aba yo kibifu tide fi kanya tide. Yembana daki kadu taki. Yes, ane morfi wa ben fano. Hey, suma de ka ane morfa bra. Luko, potano morna. Yes, na je asanja we ler de brada na
na de sapu, suma na de it na Bible. Tak tena de chief kado, kima buku de tonorum sui for verses. Kima buku de tonorum sui for verses. Tak una de chief kado, vai go mi brother. Yesi we sone tak una de chief kado, una asanta follow tak grota pu. Yesi mi brother. Deuteronomium 6 verses. Because you the santa people que mostra you gado. Yesi Israel de one santa people que mostra you gado. Mostra you gado ben for kisa you le kwa spesi ru du follow ku gihem trek. Masra gado for kisu le kwa spesi ru du follow gihem sef gado for kisa ye kwa spesi ru du follow ku bia. What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family.